kuna mambo yatatokea, na ukiyasoma hapa sio mambo mazuri. Usaliti utakuwepo, mateso yatainuka, maadili yatashuka, mazingira na hali hali halisi ya dunia itaharibika, vita zitakuwepo. Lakini hayo mambo amesema mtakapoyaona, huo ni muda wa kuinua vichwa vyenu, maana ukombozi wenu umekaribia. Hizo ndizo zitakuwa dalili za kuja kwangu mara ya pili. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo tunapaswa kuvifanya wakati huu wa kusubiri kuja kwa Yesu, hata wakati tunaenda, tunatakiwa tujikite katika neno la Mungu. Haleluya. Grounded in the Bible and focus on mission. Ujikite kwenye Biblia wakati ukienda. Usije ukajikita kokote. Unajua kukita ni kuimarisha msingi wa kusimama. Tunapoambiwa twende kuambia wengine habari njema ya wokovu, wito mwingine unaotolewa kwetu na kanisa ni kwamba tujikite katika neno la Mungu. Ni kwa nini tujikite katika neno la Mungu? Ni kwa sababu miongoni mwa hayo Yesu anayoyasema, mnionapo mtambue kwamba kuja kwake kumekaribia. Kuna changamoto nyingi zimeibuka na zitaendelea kuibuka juu au dhidi ya neno la Mungu. Neno la Mungu sasa linakosolewa. Neno la Mungu sasa linabadilishwa. Vimeinuka vitabu vinavyotajwa kwamba navyo ni neno la Mungu. Nilikuwa ninamuona kwenye mtandao ana trend waziri wa zamani Mwakemi na taasisi yake ya kutetea Biblia. Anasema vimeinuka vyama ambavyo kwa sababu ya malengo mabaya ya kubadilisha dunia imuasi Mungu, wanaibadilisha Biblia. Eti leo kuna Biblia inaitwa Biblia ya Shetani. Kwa nini litumike neno Biblia? Nikaona wanataja jinsi Biblia ilivyoondolewa baadhi ya mafungu. Biblia zinaibuka za ajabu ajabu kwa jina la Biblia. Lakini ngoja nikwambie, mtumishi wa Mungu alitufundisha hapa vizuri. Ukisikia Biblia ni lile agano la kale, ongeza agano jipya, tena lenye vitabu vilivyothibitishwa. Nashukuru alikuwa na vitaja vizuri hapa. Vitabu 39 agano la kale, vitabu 27 agano jipya. Leo kuna Biblia zina vitabu mpaka 70 na kitu. Leo kuna Biblia inaitwa Biblia ya Shetani. Zimeibuka Biblia za ushoga. Zimeibuka Biblia mbalimbali. Na sasa hayo yote unapoyaona, changamka, inua kichwa chako mbinguni, utambua ya kwamba huo ndio wakati uliotabiriwa. Wakati fulani Timotheo alionyeshwa ya kwamba zitainuka falsafa
za watu badala ya neno la Mungu. Yaani sasa hivi falsafa na mawazo ya watu yanainuliwa kuliko hata Biblia. Yanainuliwa kuliko hata neno la Mungu. Msomi fulani amesema jambo, linainuliwa na kuhusudiwa kuliko hata neno la Mungu. Ndio maana Timotheo aliambiwa maneno yafuatayo kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 na lile fungu la 6 na la 7. Ngoja nianze na la 7. Anasema, bali hadithi za kizee zisizokuwa na dini uzikatae. Kuna hadithi za kizee zilizojengwa juu ya mila na desturi, anaambiwa azikatae. Nawe ujizoeze kupata utauwa ulio kwenye neno la Mungu. Fungu la 6 anasema, wakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Yamezuka mafundisho ya ajabu. Wamezuka watu wanaotumia Biblia ili neno la Mungu vibaya. Wameinuka mitume bandia. Wameinuka manabii bandia. Wanalitumia neno la Mungu. Wameinuka waaguzi wanaotumia Biblia. Anachukua Biblia, anaifungua kwa kufumba macho, alafu anaanza kukusomea. Akiwa ameshika Biblia, anakusomea jinsi ambavyo mjomba wako anamronga mama yako. Na anasema baada ya kufungua Biblia, yameandikwa. Biblia imetumika katika namna ambayo nyakati za mwisho hizi Shetani amekuwa na mawakala. Lakini hayo yote yanapotokea, tunaambiwa tuchangamke, tuviinue vichwa vyetu, maana wokovu wetu umekaribia. Ukiona watu hawana hata aibu ya kukosoa neno la Mungu, ukiona watu hata hawamheshimu Mungu, wamefika kiwango cha kuonekana ya kwamba wako juu ya Mungu, utambue ya kwamba kuja kwa Yesu kumekaribia. Ni mwaka juzi nilikuwa nasikia kiongozi mmoja wa dini kubwa kabisa yenye wafuasi wengi duniani anasema kitabu kiitwacho Biblia sasa kinapaswa kirekebishwe kilingane na kizazi cha kisasa. Biblia irekebishwe, maana inaonekana ina mambo ya kale ambayo hayaendani na wakati. Irekebishwe ili kizazi hiki kinachoinuka na ushoga kikaribishwe kwenye imani yake. Biblia kwa mujibu wa kitabu cha Mithali 30 fungu la 2 hadi la 6, hakuna neno litakaloongezwa wala litakalopunguzwa. Na ukisoma sura ya 22 ya Ufunuo inasema atakayeongeza au atakayepunguza ataongezewa mapigo katika nyakati za mwisho. Sasa ninachohitaji tutafakari mchana wa leo, ninachohitaji kukieleza mbele yenu ni kwamba kadri unavyoenenda huku ukimsubiri Yesu, jikite kwenye neno la Mungu. Haleluya! Usiliache neno la Mungu. Ni wakati ambao unatisha. Kwa sababu gani? Shetani anajaribu kutafuta namna ya kuondoa neno la Mungu katikati ya watu.